say ane so betime traffic dey so aka say enya eno nko a de betime aya the reasons enti be man na de ahyem kom ade support say nka be ya nko ma de obeso ochire obeso oche se be ya de a o ma ni nto aba ma ni party which is NDC. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Obibia akwaba the batuma GH and then sumunia ba mo son for Mexico and I'm thinking town ever be some nancy him say nation prophet na so bia pray ho a opese wo no na be nation prophet na yeni mo say Niger Gazi that prophetic hill chapel the income she be by be fa ne ho a chese amagana asisi ebebre ehu no e won income she ho na ensiwa United States of America election a call so of a prophesy a farm one and someone can say Joe Biden and obey winner at the end. Now I know say I can say in ya NCA. Now a Nigel Gazing soon and saying to you say the prophecies there in China or prophesy and China what can be Ghana ha aye say see near what the other two Jana cried there no dear and say prophecy and no I had to say warning. Now I ain't someone will come woman say Ghana ha say a election year this 7th December ye mistake pet see ama ye ni andawo na say yantu abani ye na mistake bi kobe mu Ghana ye be bre to say emri bia etwem 1983 ekomu bia eba Ghana ha no che say Ghana ebe kosa ohaw ni mu biem na eno na be bre cha ma adwen say dey na ye prophet yi waka esa say Ghana ye na e wa ha na wo be hye nkom say ye den ya NDC na ebe wini aba na say NDC be wini aba na wo hwe nim na say na wasi aka no na wo say say ye nyame na akasa no woman in bemu ma ye nyan ka say yes nation prophet say so why abem na afedie would the warning aba beto was a Ghana for che say indirectly no patches abano aha ene man nko na etie for na hwefanye say siwa obi e no sade class to so che say wa beje ye professor na ne one or never beto jano e ho achiye no case enko ma na etie for na hwefo ensem yi enchire mu won bi twa me ho aba na me bi aba beso. Yo, Too Much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo Too Much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo Too Much GH kra. Action. Mema obibia akwaba shronko biem ediba efide kese yiso ena mensem a prophet Nigel Gazi ebe kan ye me pese me wremu na ne ye nyina yaso ete otrofo se ne dance ni wa brochine so me dance ni me de obe me pa mama yenti ne nsem se ne usika no. The Lord told me clearly that should we make a mistake at the pools, Ghana will go back to the dark days of 1983. Let he that has ears hear the voice of God. Be cursed forever if you come and abuse the prophet on this page. May the curse of the Midianites fall on you. IJN. Amen. Aha, obi e no say no kan no de no me no e source no sa budget so amen. Semiti amama to me sa afre ye pastor Richard obri ye boa say on be kan ye ho na ne ye ncheche nsem mo kan ni ndi echi. Pastor me wa akaba. Elioso, atimesi. Na sorry man no want to sing. Already ado, we are here pa. Ye de radi ase. Na Pastor, ushe sa nsem ya ba beto dwen wadwen kire e wo ho ensem ebi se ye nyina ye ni mu se ye eba prophet Nigel Gazi a won no ase ye nyina ye obvious se o support NDC ana ni nsem a wo kan se NDC na ebe fa aba no na wasa de nsem se ya ba beto dwa no
Chiwa drink kakra e wo mai. Timasi mi da se bebre. Yama atiefo ahwefo a ahwe too much GH on YouTube, Facebook, obia akwa. Mame ye to ansem so a ne ye be kan se se nkom se abetodwa. Esan se o kasa awo oman no enti. Na udi onankopon edi na ekasa enti. Obia attention ebeba na ye wo kan no eso. Se pesa obi attention beba na ewo kan so dia ene ne ni kwan se wanya message afro na nkupon ho se wanya message ni amfiri onami ho se afiri onipa ho se firi anyway bia no message ni afiri ba se pesa nipa be so no abasa ne sere na atwe ene message no keep it to yourself se uba abakire se cannot be unto a man oba abuse o prophetic utterance yi odi aba abontin ya na ekese o pesa o ka kire yensa enife mo obi ampo enkonkoshe ade na waka no esi mo obi aso nkoshe ade na waka no dia ena na ntimasi ebesi dai ena dia wo ka no enipa mpo betimi ahwe na ehwa ought to be the conclusion enipa ebedidi usi afri ne wo ye de o ka no emu eninti odi asamba tudwa se ufri nankopon no mo na nankopon de asem we ade ama won ade se no krasa sansem no o be kan efurade dia minni ni se nipa akohwe na koso asem no abasa anisire obetimi ade no me atwo bi so no mi asem no kra de beba so na onyankopon ekasa e fa nipa mu ofa woni ne nipa bedu ne nipa beka opese nipa compromise with na asem na so no de woka na woka oname ka no aka so oname kasa sa ebeba mu sa ema mu oname enyia onipa approval oname enyia onipa bi adwenkyere awoni onu oname waka eho sa wakenka Ezekiel chapter number 12 verse number 22 up to 28 o say na Israel fo ebinim ekase Abrabay ana sa proverb we ebetimi afri yenso ye ka se proverb en sopa amane o how atete Israel for kwatete mu emfie bebre na mo firi sa atete na amu no kwai bia no no obetimi afri sa atete ye no emu ana onankopon akasa kire odifo Ezekiel se ka kire oman no se me urade nyankopon ebra na ba na ebra na eyene sir I am coming to put an end to the life of the brother that is lying upon the life and the heads of the Israelites. That said the Lord. Waka tise na me ka waka dia na de odefo Ezekiel kan no oname ansesa na dwen na di na me kan ni ba mu e kire se oname okasa oyia se onipa bi be kase say ansa na be hwe amana okasa okantamanto okantamu wonsa ento no kre na me pese me wududo na asusu se sa eye woni ya wodi aba betodwe ase eye campaign omo de omo susu se nye that says the Lord enye prophecy if we say it nim say eye prophet Nigel Gazi wono no oye NDC ni like or tie NDC for echi na indirectly wa be hia nkoma ka sese Ghana aye enidawo antu abaye the 7th December Ghana beko awonchire mu ni ade no omu aseni nkom shewe die omu nso na omu free say campaign bi na warrior indirect na wonso no wadwenchire wo ho anything Timesi Ghana will not go back to 83. Nation Ghana won't go back to 83. Why Ghana will not escape and Niama about 83? Na yentimi ankase a year that is ahead of us, no Ghana in future bright. What must I say? Oh, and Kamiako I said, the people are prophesying from their instinct, from their natural instinct. Na enipa beji omadi na de bia no ye de how anya mane na eja oman no
Tide bia de nchima a e wo mu no a ye ba no isanse nke betimi embrace me amapa e wo man ni mu no na obo se negativity nkwa na ye and e cause because of obi natural instinct, because of obi selfish ambition bi or person a particular party bi e dey eba power na ye ka se on e kai na ye dey adomu no nti na ya na de bia edipa bi esusu se ni na be dey abeto de ya o man no. Now shall throw support to any political party and no answer political party no so obi ba political party ba ko ba power sa political party ni de obeyi omani afi esum na de omani na de akode akohan mu Bible say onipa boni ni edi omani so a omani ni na esi de ya esi apenie nti oname he rules in the affairs of men nti say abade nyankopon abeka say we ana appoint when what choose say when e bedi oman no animu aye dia ye behunu dia ya edipa it is oman no come back to 83 because you am voted to a certain or for a certain political party which some prophet or prophesy no belong to that party ni dia me ni say so cancer and no kwaso eno no one say yin na yin say ye prophet Nigel Kezi one no income should be a several income should be a what channel I say corner a coffee a year a bonny dance hall ni wasem the better judge as a Ghana fan serious a coba is a chinchilani child wono a bessin ye now a year American election so now a professor about Joe Biden Nekoba say ye na ye witness ya na bano e koma a year Joe Biden na eno and I'm person me gina so bisa say na sa the same person the same prophet every a year income shana warning abana na e say income shani ye we ana ye jitu mu prekope ame e wo say ye nwe income shani ye jitu mu prekopa a enye yi the ntina make us ye jitu mu prekopa enye yi no ene say mame hwe so party now no all prophesy to some party. Yen nine sa party no they have been on power before. Na yen nyina ye de written say the kind of enyama you go through. No, it is a yen nyina ye written say na ye hu nyama bi you feel say antwa ye. Now on 2016 election you vote to out of power and there be different political party here there aba ye dia. Now obi antimi amesankom ankase say you vote to sa party no amomba power there is light ahead of us now this certain government and this political party no this one no yes maintain wo mo a etetre na be de be sako obi anu no betimi guarantee sa ne man obi anu no obetimi akase ampa de papa na ye ka no sa na ye de sa na tie na smart say wa shankom about US election na smart as o shan kom ewo eboni mu no ne sala bana bia de asisi ni nyina no we no ye jetum a enye yi because eboni nkom sha no kra no nkofo be brado ma na twe na basa ne sere se eboni nkom sha after so sha nkom wie no ono asa so asoma ne guys bi ema mo koye ye ma eboni wu etimi ye de etimi ba ya asema no so asem na wo di aba be pie mu wa ha intina media obi abeti na agya dia menni ama no nyede ama mentimi nyi ntum etase ye nwe enkom hye no hwe Jobe di ni die to a woka ho se ko ma sa adisa e wo lex e wo court enye ya nti ye ntimi nyede anyi ntum shani pakọ na emo ne de there are still bibi wo ho ase na ye hu de de ko wie nti edetum anya de be de ebe yi nti ona ka bi a ewo mu o asofo mpa di fomfo na si fom enkompa enkonko to bi ne mo mpa bom na omo sanso emo another prayer na omo hwehwe about prophet na Jigezi nkom se yi na won ye oja be de oja betu de ye som sa eyi enam eye prophecy no 1 year with the betu dwen enkrofo bebre e kire o ma dwen e bi mu susu se we dey send ya wo si ye na nyoma a wo si kasa faculty warning indirectly no o mu susu se woni e bia ye tua na sika bi a wo won jina so bi e na ema no etu sa na mo no na na pese mu bisa se osofo mu a nyame ato ne safre wa no kwalidie mu na ese di wanim
ebetumi abasa enyom susu ampa na ebi mu susu na yampa se ebetumi abasa ne sakasika bi na ode kasa nsem na na ode taisa ebi a party no pese ye toma wo no yo antima se da sibiem mekan se mekan ne ma minu se ye de sane no set ticket se waje sika bia ana otwe sika bia ebia na ye soso no ya make a wrong judgment so no dem no ya nhwe bibi se ye wo Bible 1 2 Kings chapter number 12 a prophet from Judah na odifo bi ekwa akoshenko ona me ka kire ne se okwa mo no nso mo ni di mo nya okoye no odifo fofo nso tum ni ka kire ne se soma na kwa ka kire ne se ka odifo ne se oba onankopon se didi yese otie saudifo no ba no obeka asem che no anche bia onam kwa so okwa na awade nyankopon so masisi be de bebe no bubo no pem ti bia okọ no anya de onkwa nkudru nkofo no bebre ho no mo ho enyama bebre atimi asem nkutupa nyama bebre atimi influence wo mo ama se onya na dwe mpo se obe defend ni pakuo bi party bi amanyekuo bi bibi a obetimi agenti obetimi amasa influence no ayede aba apart from so obeti bibi amasa influence be de ebeba no ye wonkofo bi wono nso another spirit betimi influence wo amo nso akasa in favor of a certain angle or towards what an angle there ya okay into bit me person nye sika nko an timi influence will be ama obi abaki bibi no spirits are around. Oh, ntina jigasi de nkofo kase abi abaje sika no na me kan sa ene yi obi betimi akasa ane so betimi traffic so akasa enya eno nko a de betimi aya the reasons enti be man na age ahyem kom ade support se nka be ya nko ma de obeso ochire obeso ochire be ya de a o ma de nto aba ma the party which is NDC directly sam oye because I Professor Pen say sabano ye tuma NDC because someone on befa they will win. It's not just a wabekano as a or share say near what coming brave then I be musu say be our share say near what coming interest personal interest that a man and I say your debate so they be kind or share say embrace and I say JB Abu and I'm the two jam. Yeah, and you in this can qua baby but ebiana de e wo ho no e wo huntia say bia nya waka no so na ye say bem e wo se bem exactly nya waka no nkom sa wa se dia de e dia to ho no no e wo se o make sure say san kom se na be de because Ghana had the ocean come my monitor hwe o de ntia make on se ebo ni die still ankofo so no na waki ya ma ebo ni nkom se ne de e bem ye ni munjina so wo mo de kasa ana wa se nkom people se say e da and this baba power so therefore what can be out now that's how I see it. Now what conscientizing on the panel timemufo na dwen na nipa na dwen aye dey abaso say hey papa we can say you sir and this will have to come to power. Now he is coming also again to tell us say yeah mistakenly now you to abano na anto ni say na bed. So therefore, mama working myself out. Mama working me way out. Now, commission to me day. Do na susu say yeah nsem a wo kan ye no ase ne a wo de no miemu to eye wo man so ase opese sa arewo sem esi ye atete ni amani a wo mko mu no ase ne nsem a wo kan wo ye mu aka to eye Ghana so sa na do na susu ebi betinye susu sa ebi susu ene no ntimi anya adwene wo sa kwan no eso Bible mu na odifo bi ekoko me ya paraphrase. I can't do the verbatim but let me paraphrase. Enti abra odifo no ekoko no ana ohini bi ekoko ana okofre odifo ba ko se onko hwese hwehwe mu se ntoka no obedi nkuni mu ana obako ba ya no oni de is noted say oni de osasumdwe nko nti oba ya ape na obeka cha ohene say hey ohene
ma shapata ntakram ona me akasa che me sa asomdwe be de be banti okono ko be de wedi nkuni ana ya frɛ the doom prophet eno bae obae na ose ona me se me nkanto se me nko na wo kwa wo be de wedi nkugo asojafo a wo do mu ko nyina no asojafo no makoko anye de ema o se ase kai oni de he is noted say oni de o madum de ya prophecies nti o hene no enkrofo no ko ye no ye ko bo o mo pasa ye ekunkum de ya ekunkum o mo ama anoma bompa anye de amba nti be se de ka we se ye wo nkofo bi ni mo ho no mo a ho no omo no ene se bia omo ye noted for say omo madum prophecies bi ono ma na onankopon ana aye de ana aka ubo ono so aya na se na meka ono ankasa ade niama a ofin sa ade we de aya da ya ba de ebesi ono so da so da aya de odi akasa no di etuana odutuana mo eni ti no na je esi metimi na no ankasa ni nkomse no ade odene abeto omane de ya eso na mo no de omane ansa no so ane se maya ni ntum mo bia ane no anko mo bia dinata mo bia nya hwe but omane no mo amampaye because Jeremiah can say men kasan tira adifo no owo hwe onte hwe na adifo no ankasa de won adwene na ehyenkom di ya wadifo ni bia oname kasa nchom omado mu nim de ma omado no mu musum no na ye de na ehyenkom ntu de ode ne hunu mu ani suam na adwene na ehyenkom no ya mo sa de ni ntomu kura na invocation sa wo do o ma invoku o ma no so no to o ma no so no sa o ma de ba ka unchi mu no o ma ni mu nyina ne ye mo mpaye ni twitwa sa ne ma no emu ye nyata ma na agigage be so so nti mo bia kwa so no nkom se we de ya eso Pastor Richard nyame on sure na Pastor Richard nya waka ni na Ghana for ya te na ya sumwa na wo hwa eye se prophet ebe hye nkom wie na wo wie ye no de no me asa to say one near obe abuse and function na ni page no you are cursed forever na e twa say ba ne sana Yesu Kristo said munshira o say ne o fama tade ba ko no fama ko kana no ne o ba wasu no dan waso ba ko faide e fama no there is no one New Testament there is nowhere Yesu ba ye odome. He brought a ministry of reconciliation. And until sir odinfo bi say wasankom one in tato it will make a cabino and can hear in his favor. You are cursed forever. What's that deal for them na wo onu de nations? You are cursed forever. Will that even curse work? Curse na ebe ejuma podi. Anya juma. Bible say diabo ani naso no. Anya juma. Eti sa open diabo wo nyina so a. Twene ne nyina so. Na be ka wie na enipa no amistiti wo nkomse no a na wo say ampa we de okonkoto de no. And fa you don't have the right. Yesu Kristo oni asuafo ne nam no. Akonfo de ba no so no. Scribes, Pharisees, omo ba no so no. Peter a twen se kan twa obi aso no. There Yesu kai. O say there before na so no fast side the fatua ho no. Na de o twen se kan no wo dia ya, wo se kan dia ya. Ano there is no way Yesu Kristo do me ye. Sha asemia no so. Asemia no so. Ba akoka se wo so ni da uni di da fo wan no a. Je ho na ye dey. O say ampa. Dia waka nti no. Ene o baka no ho wo hefa o paradise. So ati ase. Ene nti no Yesu Kristo ba ye no wa nnome obia de won mo kasa tia Kristo Kristo ye de adome ye de mpo ka wase na so se wase for mo ne chawo no nimi nya wo ye de ti so yo di for na so fi na nkopon na sa wo sem koma o sa wo prepare attack ne de obe de obe ne Yesu Kristo se ebia mo no mpo mo hwe ne ye me na mo de ya mo dua wuye what must say wase esan se mo mfiri ewiase antie mo the wiase tie no naja aye ne de obonsam enti se wo klemu se wo fo na akopon de na afa na obekasa se wiase na anya de anya careful ne obeka no na wiase support omo nyina nko be nkromo dia na se wo osum nyankopon de ya foforo bi anya Abraham nyankopon do hwe nyankopon na wo ye de osum enti sa no me ne de ye montumu ye ntiatia so ye kan che ne se na de be o kasem meti bibi said
asofo de eye den ya we asintimi njiwu ntumi tinka prophecy we de man in dan dwon say bi kwampa ye wiase ebegina to musasa ode no me ta ekire ana se osofo de wo be fem intense se wo be dwen ne abia nipa be ka because eye den ya be ba ana atete no kasa twi ni sanyo na attack ni na ye den ya wakwaye sofo yin kwa nyame na musini a bible aka se eye wiasefo anje yesu antum nte eye asofo nso be fem no sa na tie antimes sa pepepe ubi ana obone tofa ye mreko na sa pepepe sa na ye de enetie o yo sofo a enhwehwe se wiase nyina beje wonkom se ana preachings ana teachings bia ede atum ede ya there will be different opinion bia obi be support obi nso nyede en support nti o yo sofo a enhwehwe se all the time obekasa so onim se nyame na ede na aka de a muyiya so obekasa nipa we age atum nipa we aka bi ntomo ka bia na ye de ene to be full of confident of yourself. Dabi, una make kasa no ede. No wakasa. You me that say. Akoye say I hear about election. Na ye mistake a me pese efutu bi a wo no wo de ma ye Ghana fo e fa ye election ya ye nyame adoma 7 December e beba so. Ghana for timam for wa 18 years and above. Utimi register ye no. Unankopon eye adomo 7th December ma wo card so na kwa polling station na kwa to waba utu waba ewie firi hono masomdua mu na bra fie betra TV ho television stations how do bebrebe abetani kase na live on YouTube we share too much GHR you betinya fa ne live ne ekoso bia ene ntino na me yadoma yi esuro anya opupo bi afiri ho ben tie so odifo ya kase odifo ya we say odifo ya we say but madia na campaign promises no manifesto na two political parties no every day say no me ba chaw fa ni nyina se nsanie so na we na hwade ufin so okoto aba ema no obetimi aboaw na won soso ani so ade hunu ayede abam now the number so ye no se uhia me a obetimi afra me asi number we eso obetimi afra me on 0246 42 6375 0246 42 63 75 meeting any pastor Richie Obiabo for ne ahwefo discussion ya e course we de wa sumu wa jeje wa dwinchire bia wo no bomode afo wa dwinchire eto ye comment so efa emaye na won subscribe yen so na abon humode na wetu na mo no wa subscribe send ye be ya too much efidie kase e djumedie bia too mu awon so won sa ebetumi akabi no wetumi akire wa dwen na wo like na wo share e de maye na dey so e munua ba mo so for Mexico na mdinkita ho e be so mi aha ena medimo ebesi dasene ye besan ehia makawam me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire